Frederick Motio ni gababoriria bagusi bonsi babwate byama byao ao banguseriamo asingencho yokumusira Dr. Fred Okengo Matiang'i ase ganga yaye yogochikulie kero kibura ibwense gewe kumwaka 2027. Jasa Marieta Frederick Mutio Onchaba kwa niaba ya Democratic Party of Kenya and being the national organizing secretary at Democratic Party na tumira ramdandi ujia enka yomongi na Catherine enka yomongi na Catherine Yamato oyo vere oyo mawase abachumba abatanga na wete kwa nominated ujia National Assembly aso sira kwae kwa ghafla na inde tuare usaba chairman high bishop erika baswa tuaro nena ngokorari ngiri because I started well na tebetenga ngoja kara mangana priority ntangani by election tumani tu ya sana Nyamira tuwati by election tuare kora chakira torore tuige kinga tuisaine by election chirange angesa tukikia kimanyikanire Nyamaiya Kerenyo na Siongo tochore kulingana no mwongozo muro itarago tevi romi tomatian kagara nera toje una toje tobosi toa kechukura egere dande UDA tetogwa ngona alevo kwana buna ebyame byabusi birange bitatu bine tuare go jamu. Okay, onye ndiko bumo tiga tujake tusapote musi onye ndiko kereza ku yo ikolikia no bambi yokoli to chamu egere onye no mo shimiwo ito Fred Matiang'i Okengo padre melememia kagoteba na tebirega koligiare ekeroya president tumubwatisi na inde tumutumesiko akwane with the right-minded people abantu aito na wabo Justin Muturi who is my party leader Kalonzo Musyoka Ole Wiper wabo Natembea wabo Eugene Wamalwa wabo Munyoro wabo Martha Karua bagambe so that by the consensus bato mwelekeo na ende nare usaba chikula chiwe ka 2027 njemuna Mutio na ende nare usaba na abantu bamitwa babura mbwati chikula